O biznisu, brandu a brandingu. Brand Talk. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího Brand Talku. Dnes mým hostem bude velmi inspirativní žena, podnikatelka a také zakladatelka Trim Real Estate, Maria Fusek. Ahoj Maria. Ahoj Jakub, ďakujem za pozvanie. Ďakujem. A jsem velmi rád, že jsi k nám dorazila až ze samotného Dubaje. Áno. Já možná ještě doplním, že ty si vlastně tu svou značku založila i se svým mužem. A možná k tomu úvodu ještě doplním divákům, co jsem zapomněl říct a potřebuju to říct. A to je, že jsi ještě zakladatelkou Duba Gala Night. A také si teďkom nedávno dostala prestižní ocenění. A teďkom, abych si vzpomněl... Ja takto poviem. Ešte som ho nedostala. Dnes večer bude vyhodnotenie, ale postúpila som do finále. Women Changing the World Awards. Tak to sa veľmi teším. Už to finále za mňa je ako úžasné. Takže s takou maličkou dušičkou, pokorou sa veľmi, veľmi tomu teším. Už samotná nominace, když jsem to viděl, jsem si říkal, wow, ta jede bomby. Hej, a popri tom ešte 3 krásne detičky, takže myslím si, že sa tak radujeme z toho života a to je krásné. Mně se v podstatě líbí celý ten příběh Trimu, nebo jak tomu říkáte ve skratce? Je to jenom Trim pro vás? Áno, pre nás to je Trim a niekedy holky v office hovoria, že nie Trim Team, ale že Dream Team. Tak ako celkovo v rámci aj officeu, aj v rámci takých tých vzťahov medzi sebou, ja veľmi si zakladám na ako keby tej nálade, ktorá v office je, na takej, ako by som povedala, že príjemnej atmosfére. Nie toxickej, otvorenej, veľmi, veľmi ako keby zdieľavej. Takže toto je taký nejaký môj kľúč. A máš super tým, že zažil jsem ho přítomně v Dubaji a bylo to perfektní. Jako všichni lidi byli velmi, velmi příjemní. Šlo cítit, jakou máte energii mezi sebou. Takže to bylo perfektní. Tým, že tá Dubaj, alebo ten Dubaj je veľmi dynamické mesto, tým, že naozaj to tempo je tam vysoké. Ja som aj na Slovensku podnikala a mala som teda... Ty vieš, som otvárala Subway pobočky, popri tom som 3 deti priviedla na svet a popri tom ešte developerské projekty, takže ja som si myslela, že mňa už nič vôbec neprekvapí, ale tak ten Dubaj ma naozaj prekvapil a úprimne aj za mňa je to naozaj veľmi dynamické mesto, čiže ľudia, alebo teda my ako realitní makléri počas toho dňa máme naozaj nabitý program, takže ja som tak chcela, že aspoň v týme, alebo teda v office, v kancelárii, aby sme mali také ako keby príjemnú a takú skôr kreatívnu a motivačnú ako atmosféru. No. Mě velmi zaujalo, když jsem si dělal rešerši, že v podstatě od Los Angeles áno. až po samotný Dubaj a je to něco, co tě za tu dobu formovalo vlastně a teďko můžeš říct, že díky tomu si tam, kde jsi? Určite áno a ja si myslím, že všetko v živote alebo všetky tie cesty, ktorými si kráčame, tak nejakým spôsobom nás kreujú alebo vytvárajú z nás to, čo je teraz. Ja tak hovorím, že ešte keď človek bol mladý, sa mu nedarilo, tak povedal, prečo ja a zase musím, že tie pády tak ťažšie znášal a teraz tým vekom, ako teda my pár rôčkov pribudlo, tak sa teraz na to pozerám práve, že s takým nadšením, že presne to boli tie momenty, ktoré ťa zdvihli a presne to boli tie momenty, ktoré ťa vlastne niekam dostali. A áno, bolo to tak, bolo to z Los Angeles, kde sme my teda s veľkým nadšením odišli, skončili sme vysokú školu, my sme teda aj s manželom a sme spolu už 25 rokov, takže ja už to tak berem, že my, hej. No a my sme vlastne odišli do veľkého sveta a sme si mysleli, že študovaný personálny management, human resources, že celý svet teda čaká na nás, tak presne tak to nebolo. A prišli sme do Los Angeles, kde sme si vôbec nevedeli nájsť prácu. Ja podotýkam, to som už hovorila, tento príbeh veľakrát, ale v tom čase neboli vôbec mobilné telefóny. Čiže to bolo všetko vlastne na osobných stretnutiach, na nejakých application. My tomu říkáme starý dobrý časy. Staré dobré časy. No, že si behal. A
a rozdával si svoje CVčka a application form. Takže v podstate to je taký jeden príbeh, ktorý keď môžem zaziať, možno pre mladých ľudí, teda mladí ľudia teraz už iba asi pošlú SMS-ky, WhatsAppy, ale možno, že skôr tá kreativita, ten postoj k tej danej situácii môže byť pre niekoho ako keby na zamyslenie. My sme chodili počas dňa, rozdávali sme tie application form, hej, a uchádzali sme sa o prácu a proste sa nám nedarilo. Dochádzali nám už peniaze, predsa len v cudzom svete, v tých časoch v Amerike žiť mesiac, 2 mesiace a platiť si hotely je dosť akože finančne náročné. No a dospeli sme do toho štádia, že už sme nemali proste vôbec žiadne odpovede od tých firiem, kde sme teda sa uchádzali o prácu. No a bol už taký zlom nastal, že buď sa vrátime domov, alebo ešte proste na poslednú chvíľu niečo vymyslíme. Takže my sme si, ja tak hovorím, že zachránili nás kolieskové kočule. My sme si kúpili kolieskové kočule, aby sme viacej za deň tých aplikácií porozdávali po tom meste. Čiže my sme už nemohli chodiť ani taxikmi, ani dopravou, tak sme potrebovali proste iba zvýšiť teda ten počet a objem aplikácií odovzdaných. No a pri tej príležitosti ja hovorím, že šťastie praje pripraveným. V jednom firmu nebudem spomínať, nás stretol generálny riaditeľ, ktorý bol z Maďarska, ale ženu mal Češku. A on hovorí, no čo vy mladí ľudia, už vyzeráte takí unavení, že čo vy tu, a my, že uchádzame sa u vás vo firme o prácu, a slovo dalo slovo a on nás prijal. A toto bolo vlastne ten moment, že vlastne keď človek spraví ako keby ešte vyjde z tej svojej komfortnej zóny a ešte niečo kreatívne vymyslí a proste bojuje, áno, že za to ako keby za ten úspech, tak ako som povedala, to šťastie si ťa nejakým spôsobom nájde. Nám veľa aj známych, ktorí tam žili, potom Češi, Slováci hovorili, no vy ste mali šťastie, akože vám sa to dobre hovorí. Ale tomu tak nebolo. My sme naozaj išli, že out of the comfort zone a naozaj sme išli ešte do takého väčšieho extrému, aby sme naozaj ako keby ten úspech našli alebo dosiahli. Hej. Člověk musí tomu štěstí prostě občas naproti. A myslím, že to je krásná ukázka toho, když člověk chce se někam dostat, tak se tam dostane. Tak. Já si myslím, že dost podobně to mají jako lidé, kteří jsou postupem času úspěšní, tak v podstatě rádi vzpomínají na to, že vlastně jako museli udělat spoustu těch mini krůčků, který třeba ostatně by to vzdali, už by nevzali si ty brusle a jeli domů. Tak. Tá odolnosť a tá vytrvalosť, to je to také, čoho sa ja osobne držím. Hej, že to je to, čo ťa tam vie ako keby dostať. Jak dlouho trvalo v podstatě od tady tohodle, od LA? Já mám strašně jako rád Los Angeles, ale v podstatě jenom, když to řeknu takhle, jenom jako návštěvník. Asi žít bych si tam neuměl představit úplně v dnešní době. Když jsem tam byl nedávno, tak to nebylo úplně. Ano, tak tá atmosféra celého Los Angeles se zmenila, ale v tých časoch, to boli roky 2000. No to si myslím, že muselo být boží. To bolo výborné. To boli vlastne všetci v reštauráciách, na pláži, plavčici, všetci vlastne ľudia čakajúci na, ako sa to hovorí, že oportunitu, alebo teda na to, že si ich nejaký scout alebo niekto nájde a proste, že budú z nich veľké hviezdy. Ten vibe a tá atmosféra Dubaja je úplne podobná tomu, ako kedysi bolo Los Angeles. Čiže veľa networkingu, veľa ľudí, ktorí jednoducho medzi sebou komunikujú, podporujú sa. Naozaj to LA v tých časoch bolo úžasné mesto, ale keď hovoríš, že ako turista, tak ja si tam tiež úplne neviem predstaviť Či bys tam žila se svýma deťma teďkom, jakože... Teraz určite nie. Teraz je tam ako neskutočne vysoký počet bezdomovcov. Je to tam právě šílené. Byl jsem tam nedávno a... No, my dakedy, teraz v Dubaji ja vôbec nezamkínam dvere, ako keby na dome. Moja mama hovorí, zamkni to, ja hovorím, ja neviem, kde mám ani kľúče vôbec. Čiže tá bezpečnosť, aká je v Dubaji, kedysi bola aj v Los Angeles. My sme naozaj nechávali niekedy otvorené auta a nič sa im nestalo. Teraz tým, že máme veľa známych a veľa kamarátov z tých čiast tam, a ešte také moje ako najlepšia kamarátka je stále tam, tak mi spomínali, že teraz
hoci kedy aj okno rozbijú, proste vykradnú, takisto aj apartmány, čiže tá kriminalita je tam veľmi na vysokej úrovni. Situace celkové v Americe je teď taková trošku. Hej. Ale já se vrátím k tomu Dubaji. Ale pojďme k Dubaju. To mě zajímá, protože jako Dubaj, vibe, přesně vracíme se k tomu, že vlastně networking, každý jde za tím úspěchem, tohle a najednou je tam Maria, Michal, tvůj manžel a vytváříte vlastně nějakou firmu, zakládáte svůj brand a začínáte budovat v podstatě nové destinaci, úplně něco nového pro vás. A jaké to bylo? Jaké to byla ta změna už jenom tím myšlením? Slovensko, Amerika a pak teda najednou východ. Tak tie začiatky v cudzej krajine sú vždycky ťažké. Hej, tam človeku chýba rodina, človek si dáva veľa otáznikov a proste človek len nasáva a získava ako keby informácie, ako to tam celé funguje. Hej? Až následne potom si vie vyhodnotiť a spraviť tie prvé kroky. Ale naozaj, že ako si spomenul, že to je vlastne začiatok úplne od nuly. Aj napriek tomu, že ja som mala skúsenosti tým, že ja som aj napríklad na Slovensku, ako som spomínala, otvárala tie subwaye, takže tam naozaj Operation Manual mal stovky strán. Čiže tam akože ten systém a vlastne ten krôčik po krôčiku, ako nejakým spôsobom budovať značku, keď sa rozprávame o tom, si myslím, že veľa som sa naučila aj od toho Subwayu. Naozaj tam tak detailne prepracovaný, nielen ako Operation Manual, ale potom aj tá marketingová komunikácia, cieľová skupina, oslovenie zákazníka, tak to tam mali naozaj na vysokej úrovni, tým, že je to franchise a ty si vlastne kúpiš licenciu a kúpiš si celý ten know-how a ten prichádza k tebe, tak toto som asi nejaké také skúsenosti mala. Hej, čiže taký ten brand awareness a proste nejakým spôsobom dať o sebe vedieť, tak som asi vedela, že asi ako na to pôjdeme. Plus manžel, on robil desiatky rokov pre IT spoločnosť francúzsku ako HR director a vlastne operation niekoľko krajín mal pod sebou, čiže on zase mal veľmi pekné know-how z prostredia korporácie a takú tú systémovosť a jednoducho, že ako procesne zvládať, hej, nastavenie firmy. A toto si myslím, že sa tak veľmi pekne spojilo u nás a teda vznikol Trim Real Estate, takže vznikla táto značka, ale čo teda dávam do popredia a čo sa tak nejako snažíme my dvaja, je skôr tá autentickosť naša a proste ako keby tá pridaná hodnota nás ako ľudí, ako odborníkov na miestnom trhu. Když jsem si dělal rešerši, tak mě na internetu naše tady chaty napsali, že Trim Estate působí na trhu jako zjevení díky své estetice a citu pro dokonalost. A já jenom k tomu jako doplním pro diváky, kteří vás, tebe a tvého muže neznají, tak vy se jako krásně doplňujete, protože u tebe je přesně ten detail, ten cit, jo, ta inspirace, ty všechny věci a u Michala vidím tu systematičnost, ty další věci. A právě to si myslím, že bude kouzlo té vaší značky, toho, jak vám to krásně vlastně šlape a ono i samostatně vlastně jako když děláme rešerše, tak to vyhodnocení přichází, jo, takže... Áno. Ako toto úplne súhlasím, hej, aj celý tým a vlastne aj my mávame pondelky, štvrtky, mávame také stand-upy v office každé, teda tieto rána a naozaj akože tieto dva smery, ako si pomenoval, tak sú veľmi citeľné a to sa snažíme teda predávať aj teda našim kolegom. No. Pojďme se už k tomu dostat. Trim Real Estate. Já jsem našel tady, že jste založili firmu v 2020. Je to tak, nebo to bylo dřív? 20, hej. 20. Tak. Takže máme 6 let na trhu krásných. Co bylo pro vás úplně na tom začátku jako v rámci nová značka na trhu? Noví lidé vlastně. Co bylo pro vás nejtěžší na tom začátku? Takto, ja som v real estate, alebo my sme na Slovensku
nie že mali, ale my ešte stále máme developerské projekty. Čiže oblasť ako taká pre mňa nebolo ničím novým. Ja som asi vedela sa pohybovať či už v tej retorike alebo terminológii v danej oblasti a rozumela som nejakým tým základným veciam, keď s tým pracuješ. Ale pracovala som na druhej strane, ako developer, ako človek, ktorý robí inžiniering, ktorý komunikuje so štátnymi orgánmi a tak ďalej a tak ďalej. Čiže trošičku tá zmena tam bola. Len ešte, aby som možno, že doladila to puzzle tu, tak ja som vlastne nastúpila v jednej z najväčších realitných spoločností v Dubaji a ja som teda tam pracovala najprv. A to bola aj taká moja ambícia, že keď sa dostanem, ja som si teda dala do svojho takého checklistu, že keď sa dostanem do jednej z troch tých spoločností, takže potom už ostávame v Dubaji, premiestňujem celú rodinu a bude dobre. Hej, čiže toto bol plán. To je plán. Jo. No a tak sa aj stalo, čiže dokonca som si mohla vybrať, pre ktorú spoločnosť pôjdem, lebo do všetkých troch ma prijali. Tak to bolo také milé. No a nás tam bolo 900 agentov. 900 agentov. Ako teraz niekto hovorí, číslo. To je obrovské. Ako na trhu v Dubaji je 30,000 realitných maklerov. Som sa teď díval, no. Hej. Čiže aj my napríklad, keď povieme, že najlepšia realitná agentúra na trhu, tak to vôbec tak nemôže byť, lebo tam je neskutočné množstvo teda ľudí a tam sa vieš líšiť ako od konkurencie len nejakou svojou pridanou hodnotou a nejakým takým osobným prínosom. Pretože v takejto mase a naozaj sú tam veľké korporáty realitných kancelárií, tak musíš ako keby vymyslieť si tú svoju autentickú a tú svoju cestu ako keby ponúknuť čo najviac tým klientom. Ale teda ja som sa, aby som neodbáčala, tak som sa teda ocitla v tejto spoločnosti. No a tým, že sa mi tak veľmi zadarilo a myslím si, že aj dosť dobre som ako keby načítala celú tú procesnosť, ako keby presne úrovne developerov, komunikácie s nimi, projektov, tie finishingy v rámci projektov, tak ja som si vlastne až potom povedala, že otvoríme si svoju vlastnú spoločnosť. Hej. Tá ambícia úplne na tom začiatku nebola. Ja som chcela naozaj tak byť, že realitná maklérka pre obrovskú korporáciu, proste medzinárodných klientov a to bolo to, čo ma naplňalo. Ale tým, že som jednoducho ako keby dosiahla nejaký ten úspech a dostala som sa do štádia, možno aj toto je dobre spomenúť, že v tých väčších spoločnostiach sa niekedy ako keby ten prístup stratí a klient začne byť číslom. Tak ja som to veľmi intenzívne začala pociťovať u mňa osobne. Ja som mala klientov, ktorí napríklad chceli otvoriť firmu, ktorí chceli víza a ja som presne vedela, ako funguje. Ja som na imigračnom mala už kontaktný. Ja som vedela, že sadnem do auta s klientom, všetko mu vybavím, máme to hotovo. Otvorenie účtu. Len tá spoločnosť ma limitovala, ty si salesperson, ty musíš akože robiť si svoju prácu a teraz a nepasť sa vlastne do ničoho ďalšieho. Tak, nie je čas teraz akože obiehať okolo klientov. A to moje DNA malo veľký červený kríž. Proste toto nie som ja. Ja som to cítila. Proste ja neviem len tak ako keby predane nechať klienta tak. Takže asi toto bol ten impuls, že prečo sme sa rozhodli založiť si svoju vlastnú spoločnosť. No a prirodzene manžel bol relokovaný do Dubaja cez teda svoju spoločnosť a ja som mu povedala, tak ty tu zachraňuješ 9 krajín, robíš tu proste setupy a pomáhaš im, takže poď, skúsime to spolu. Takže takto nejako to celé tak to celé vzniklo. Hej. A vlastně ono je hezky, jako to, co jsi všechno shrnula, tak když jsem si dělal rešerši, tak mi vyšlo, že vlastně jako ta charakteristika Trimu je, že máte silný smysl pro detail, estetiku a budování dlouhodobých klientských vztahů. Což vlastně jako krásně odpovídá i tomu, že to, co komunikujete... Majú pravdu tam na tom internete, to píše. To, co komunikujete navenek, v podstatě se propisuje i dál. A tam možná já na to navážu. A jak důležité je pro vás mít jako silnou tu značku v rámci tak velkého trhu, nebo velkého trhu, spíš možná přesyceného trhu, kde vlastně můžeme si potom zabrousit i do československého rybníčku, ale jak pro tebe je vlastně důležité, nebo pro vás je důležité vlastně
mít tu značku silnou, abyste byli vidět, aby ten marketing fungoval, protože jenom přece prezentujete se krásnými videi, do toho máme nějaké networkingové akce, o kterých si brzy povíme, takže... Áno. Tak jedna vec je ten marketing a druhá vec je už potom zase tá práca a presne ten prístup, ako hovoríš. U nás veľmi silným, keď si nejak percentuálne rozložíme, že odkiaľ nám prichádzajú klienti, tak u nás je to naozaj ten ako keby to odporúčanie. Alebo ten, vyslovene takto môžeme, doporučení od klientov. Keď niekto bol spokojný, tak to povedal svojim známym a tí známi nás už kontaktovali. Takže toto je u nás presne, tak ako si to povedal, toto je u nás veľmi, veľmi silné a jednoducho klienti nás preto vyhľadávajú, lebo jednoducho buď ich kamaráti, známi, rodina mali s nami dobré skúsenosti. A takisto, aj ako sme si povedali, že môj manžel, on je veľmi na čísla, on proste nepustí. Takisto aj ja, ako ja naozaj niekedy aj klientom poviem, tento projekt absolútne nekupujte. Proste, keď si za tým nestojím a tie čísla proste nám nedávajú význam, tak povieme klientom, buď si počkajme na nejaký projekt, ktorý nám už bude dávať zmysel, ktorý nejakým spôsobom bude mať tú pridanú hodnotu, ktorá sa nám v čase jednoducho ukáže, alebo potom jednoducho aj neodporúčime investovať. Keď klient má proste tá klasifikácia klienta na začiatku, keď vyhodnotíme, že tam úplne presne tie očakávania nevieme naplniť, tak jednoducho klientovi odporúčime úplne možno buď iný projekt, alebo počkať si na niečo, čo vstúpi do predaja. Já mám jednu takovou jako myšlenku nebo něco, co já razím, vlastně jakože upřímný vztah s klientem je to nejlepší, co vlastně můžou ty obě dvě strany dostat. Že v podstatě potom si myslím, že na základě toho bude ten dlouhodobý vztah a ta hodnota toho vztahu. Že ta upřímnost i toho, že říct si vlastně, tohle není projekt pro vás, tohle je zbytečný, nebo kolikrát už jsem slyšel příběhy, že si někdo něco koupil a vlastně si nekoupili nic, protože to někdo přeprodával a něco. Různé tady příběhy lidí, kteří vlastně prodávají nemovitosti jenom na dálku a nikdy tam nebyli. Takže a potom si myslím, že to je přesně ono, že člověk vidí, že firma, kterou jste vybudovali, tak ano, má ten silný vztah s těma klientama, jedno s druhým, proto i v podstatě je to nějaká charakteristika toho, co ste vytvorili. A toto mi je napríklad veľmi ľúto, pretože Dubaj je naozaj úžasné mesto na žitie. Ja hovorím, ja som mama 3 detí, takže aj pre rodiny naozaj sú tam zelené zóny, krásne, nie je to len to turistické mesto, luxus, ale že naozaj sú tam veľmi príjemné komunity aj pre rodiny. A potom áno, naozaj ma mrzí, keď niekto, kto proste len takto prepredáva, tak robí tomu Dubaju zlé meno. A naozaj dá sa kúpiť aj zlý projekt v tom Dubaji. To je takisto ako v Prahe, v Bratislave. Je to všude. Presne, to sú developeri, to sú jednoducho spoločnosti súkromné. Máme aj štátnych developerov, ale je tam veľa súkromných spoločností. Takže dá sa to kúpiť a toto je také, že nás to potom veľmi mrzí. Niekedy aj tí klienti prichádzajú k nám a sú z toho nešťastní, kupujú v iných emirátoch, ktorí úplne tú legislatívu nemajú na tak vyspelej úrovni ako Dubaj. Hej, a síce je to pri mori, síce je to za priateľnú cenu, ale my im hovoríme, ale tie benefity, ktoré v Dubaji máte, tak tie v tom inom emiráte nie sú. Hej, je veľa nuancí na trhu, na ktoré si treba dávať pozor. Si to člověk vlastně jako ani neuvědomuje, protože ono to vypadá hezky a na první pohled je to v podstatě přesně touha vlastnit něco u moře, někde, kde je hezky, něco, ale potom vlastně, když jsme se spolu bavili, tak v podstatě ty benefity té komunity, to, co dostaneš okolo, to je tak stejný vlastně, vy se prezentujete spíš primárně jako butiková realitní kancelář, což
je v podstatě o tom přístupu, o tom, že člověk dostává mnohem víc, než jenom čistý, jakoby prostě tady máš domeček u pláže a nazdar. Bude ti zarábať veľké peniaze a bude z teba hej, pasívny príjemca. Áno. Vôbec, áno, ale vieš ako, keď poviem ti príklad, ja keby som ti teraz ukázala krásnu nehnuteľnosť na krásnom rendri pri mori a poviem ti, môžeš ju mať teraz za, ja neviem, 250 000 eur, tak tiež to asi kúpiš. A ešte ti poviem taký FOMO efekt, že sú posledné 3 apartmány. Áno. A tak si kúpiš odo mňa, nie? Lebo je na to proste na o to veľký záujem. Áno, to akože taká tá psychológia predaja je veľa... klasické, áno. No. Ja som dělal v realitách dlouho. A to som ja ani nevedela. Ano. Ano, 10 let jsem dělal. Aha. Takže ano, přesně tyhle věci známe. A je to přesně jako tohle, když někdo chce, tak dokáže ti prodat i takový projekt. Takže... Najmä, hovorím, veľa klientov, investori sú skôr takí na čísla a naozaj si nechajú poradiť, sadneme si, spravíme si nejakú projekciu a proste hovoríme si o tom, ale je veľa klientov, ktorí sú emoční, ktorí to chcú možno, že len tak ako keby, presne ako som povedala, na pasívny príjem alebo ako druhý domov a tam už naozaj ako, ja tak hovorím klientom, že treba si dávať pozor, treba hovoriť aj s viacerými, oni hovoria, no Mária, čo teraz mám ísť za inými realitnými agentami? A ja hovorím, áno, choďte, získajte si ten prehľad, získajte si to overview a porozprávajte sa aj s viacerými a poďme sa aj o tom rozprávať. Když si u toho, tak za to. To je přesně jako, že teď ten moment vyhrává lepší nabídka anebo silnější značka. Co si myslíš, jako, že tam je ten mezník toho, kdy se ten zákazník rozhodne pro vás? Je to asi trošku iné, ako ty, keď si tu bol v Čechách, lebo v Dubaji je otvorený trh. Tam neexistuje exkluzivita s nejakým developerom. To jsem četl nedávno, že spousta lidí fejkuje exkluzivity. Tak, a to tak nie je. Prosím vás, ľudia v Dubaji, či som akákoľvek najlepšia agentúra na svete, jednoducho tam tí developeri sú otvorení. Ako povedzme si, moje deti v škole, v triede majú 72 národností. Ako komu by tú exkluzivitu dali? Hej? Je to založené na nejakých dobrých vzťahoch, áno, ale exkluzivita neexistuje. Čiže v tomto sa veľmi líšime od Čiech a Slovenska. Tie ponuky máme stále tie isté. Keď mne klient povie, ja mám ponuku z tejto agentúry lepšiu, stalo sa mi, že mi povedali, že lepšiu cenu, ale to preto, lebo realitná maklérka to prepočítala kurzom, akým chcela. Tak to som povedala, že tak to lepšia ponuka nie je. Takže čokoľvek vám niekto ponúkne, tak to má každá jedna realitná agentúra. Čo sa týka off-planu, alebo teda kúpy primárneho trhu, kúpy od developera. Takže tam potom značka, ale tak, ako si hovoríme, že a tí ľudia za ňou. Áno. Toto je veľmi dôležité. To je přesně, myslím, že ten váš butikový přístup, tak. Ta dlouhodobost, to se mi tam pořád prostě propojuje a když to řeknu i takhle, myslím si, že i vy, jakože ty a tvůj manžel máte velmi silnou osobní značku. Jo, jste docela dost vidět v rámci různých PR, v rámci svých aktivit, jo, že v podstatě i to hraje velkou roli v rámci toho, že si budujete jak firemní značku, tak své osobní značky a díky tomu to vlastně může krásně růst jako v té kombinaci, což áno, máme môžeme dostať k tomu. Viacero. Přesne. Aj tým, že manžel je teda v borde Slovak Business Councilu, alebo my aj ako realitná kancelária sme zakladajúcim členom Slovak Business Councilu. To je presne tá ďalšia noha toho nášho biznisu, že keď ľudia prídu do Dubaja, tak nechcú len bývať, chcú si otvoriť svoj biznis. Já tady jenom doplním, jako tady já cítím z tebe to, co ti tam chybělo v tom korporátu. Áno, že ty jsi potřeba obstarat ty lidi komplet. Tak. A to je přesně ono, že vlastně jako v Dream Real Estate jasně dostanou full service, ale tady je ještě ta další věc, kdy se jako začneš starat ještě o ten život okolo, to znamená business a další věci. Tak, školy niekedy vyberáme s klientami pre deti, keď máme tie kurikulá, tam máme či už britské, americké, francúzske, takže, alebo international, tak klienti sa s nami o tomto rozprávajú, hej, keď presúvajú svoje rodiny. O zdravotnej starostlivosti, tým, že ešte raz budem opakovať, sme tam s rodinou, čiže naozaj to má
máme vyskúšané. Tak áno, že sme takým ako, ja tak hovorím, ja aj tých našich klientov nevolám, že klientov, ako ja sa tak dávam do pozície, že sme partneri. Jednoducho im pomáhame, konzultujeme s nimi, edukujeme a naozaj nevytvárame nejaký emočný, rýchly predaj. Hej, a posledné jednotky na trhu a tak. Čiže naozaj, hej, tak ako hovoríš, hej, že aj manžel a ja už sme v nejakých tých rokoch a jednoducho toto je pre nás viac. To jsem neřekl, že jste v nějakých rokoch. Já jsem řekl, že budujete krásně osobní značky. Okay. Sociální sítě, ano, vždycky, když vás vidím, tak si říkám, ježišmarja, kež bych tam byl, že tam je sluníčko, tady je hnusně. Krásně takže ano, kolikrát si vzpomínám už, nebo už si říkám, už abych zazletěl, takže ano, ano. Čakáme tě v máji. Ano, no. Brzy dorazím. A v rámci těch aktivit, jako vy, co děláte všecko, se najednou zjevuje v tom portfoliu vlastně další odnož, a řekl bych tomu jako networkingová příležitost, pomalu snad ne pro jenom Slováky a Čechy, ale už možná i nějak s mezinárodním přesahem. A vzniklo Dubai Gala Night, Slovak and Czech. A v podstatě minulý rok byl první ročník, na kterém jsem taky mohl být. Ano, to jako, ty jsi dokonce odezdával cenu. Ano, já jsem byl vlastně garantem, odezdával jsem cenu a byl jsem na pódiu, bylo to pod Burj Khalifou a prostě pro mě to byl neskutečný zážitek na to, že lítám po celém světě, jsem už na různých prostě akcích, večírcích, předávání cen a takhle, tak tohle bylo pro mě něco, na co vždycky budu rád vzpomínat a za to bych chtěl poděkovat, že jsem mohl být součástí toho a za tu českou stranu, kde nás bylo teda méně, ale to nevadí, to napravíme někdy. Prosím třeba. vás. Ale chtěl jsem říct, že pro mě to bylo fakt jako skutečně velký zážitek i v rámci toho, jak to celé vypadalo, jak fakt jako, to je přesně ono, ty si potrpíš na ty detaily, co všecko bylo dolazené, vím, kolik to obnášelo starostí, co všecko se dělo ještě před hodinu tam předtím bol. Takže ano, stálo to strašně moc úsilí a myslím si, že i ta příprava, ty si říkala snad rok, že trvala příprava. Tak ako od oslovenia manažmentu, nie len Burj Khalifa, ale teda vlastníkom alebo staviteľom, zhotoviteľom Burj Khalifa je jeden z najväčších developerov a na svete. Teraz, pozor na to, Emaar je najväčší developer na světě. Ježíš, to se jenom, pardon, taková vtipná vsuvka. Vždycky, když někdo přiletí novej do Dubaje, tak se ptá, kdo je ten Emaar. Okay. Tak to je náš developer. Nie je štátny a štát tam má niekoľko desiatok percent, je ako keby, dáme pološtátny, ale je to jeden z najväčších developerov na svete. Takže Emaar je developer. Takto. A on postavil teda aj tú Burj Khalifu, no a vlastne tam s vedením ty musíš odozdať svoj profil, musíš jednoducho prezentovať akú akciu, kto je cieľová skupina, kto bude hostiami, či tam bude aj charitatívny rozmer, na všetko sa kupujú licencie, tam naozaj najmenšia vec a oni, že licencia. Dara mala tanečničky a oni, Maria, ale licencia aj pre tanečničky. A ja hovorím, dobre. Takže my sme ako naozaj tam niekoľko mesiacov vybehávaš a vlastne získavaš povolenia a je to taký ako celý proces za tým, nie len ten samotný večer, ale aj tá príprava naň. Takže to bolo, áno, my sme vlastne celé toto začali 2024. Já si to tak jako vybavuju, že Michal mi říkal, ona už rok kolem toho zařizuje, takže jo, takže to bylo, vlastně když si člověk představí, že vlastně bych chtěl udělat takovou akci, jak kolosální to bylo to krásný. A mimo jiné teda, a teď pojďme k tomu jako konceptu, jako, kde to vlastně vzniklo, že tě napadlo něco takového, jako že vlastně další projekt, který není zrovna malý, ve finále už dá se říct, že po tom prvním ročníku už je to značka, o který se docela mluví nejen v médiích, ale už se něco šušká, že by se mohlo něco dalšího udát, protože vlastně jako vlastně lidi zjistili, že najednou se tam dostávají ocenění, že tam bylo spoustu lidí jedno s druhým, takže
Řekni mi, kde tě to napadlo a jak to celé vzniklo. Asi zase tak prirodzene, taká tá moja intuícia, tak v podstate tým, že ja ľudí veľa načúvam a veľa teda s nimi komunikujeme a pracujeme, nie len to real estate, ale naozaj biznisovo. To také naše zázemie a môj background je veľmi biznisový. Ja to vidím. Ja som nikdy nepracovala pre korporát, teda pracovala pár mesiacov a potom som si povedala, že už musím. Takže a ja tak verím, také, že karma je zdarma a ja tak verím, že keď ako keby pekne poprepájaš ľudí, tak ten úspech ako keby vie byť väčší. Hej, že netreba nejakým spôsobom sa ukracovať alebo nejakým spôsobom sa ako keby brániť prepájaniu s inými ľuďmi. Takže táto myšlienka bol ten základ pre Dubai Gala a povedala som si, že spraviť takýto networking. My aj na Slovensku máme inak podcast, sa volá, že Dubai Success Story, tak potom, keď budeš mať výstup v Dubaji, tak ja ťa zase k nám pozývam. No a tam sme mi vlastne natrafili na to, že je neskutočne veľa úspešných Čechov a Slovákov. Ale fakt na či už vysokých C-level pozíciách, alebo ako podnikateľov v rôznych oblastiach. A ja som si povedala, že niektorí ľudia, ja som tam už, vieš, to už proste, už keď s tým pracuješ každý deň, tak už vidíš, že tak títo by si vedeli navzájom pomôcť a už to tak proste cítiš. Tak ja som si povedala, že no asi by sa mi to nepodarilo úplne, že tak ty choď s tým na kávu a skúste si niečo povedať. Tak som si povedala, že čo tak spraviť taký biznisový, networkingový event aj pri príležitosti založenia council, tak ako keby dať všetky tieto tri témy nejako dokopy, no a spríjemniť si to našou ikonickým vystúpením Dary Rollins. Úžasné. No, takže bylo to úžasné. Toto bol taký zámer. Jenom pro diváky, jako je škoda, že jste tam nebyli, bylo to top. A tancovali sme Makarenu pod Burj Khalifou s Darou. No, takže... A máme videa. Hej, ale... To necháme. Bylo to úžasné. Takže, no a tohle mi přišlo právě geniální, ta myšlenka. A taky jsem vlastně rád bych ti poděkoval za to, že jsem mohl být tou součástí teda celého Dubai Gala, v podstatě jako akce, která má světový rozměr. A přesně tohle jsem tam i našel já, jako takové propojení, že ano, ty jdeš pomalu na toaletu, hej, na bar a v podstatě řešíš, jo, ty děláš ty značky, tohle jo, tak to je super, tohle budeme řešit spolu. Jo, a najednou fakt tolik propojení, které by mě ani nenapadlo, že se tam dá propojit a i přesto, že třeba tam máme klienta nebo prostě klienty, kteří tam spolu jsou, ale přesně jak říkáš, spojili se vlastně jako segmenty, který ti lidi se běžně nesetkávají společně. Což si myslím, že je obrovská přidaná hodnota samotného Dubai Gala, jo, že... Áno, a ja som rada, keď aj ty alebo ľudia to využili, však v maji ťa tam máme zase späť, čiže ja verím, že presne, že tá jedna z tých ciest pôjde aj tvoja, alebo aj tých ľudí aj cez ten Dubaj a jednoducho naozaj hovorím, je to mesto, ktoré je prajné, je dynamické, štát naozaj legislatívne sa tam veľmi stará o to, aby sa tam dalo podnikať, aby naozaj aj ľudia, ktorí tam podnikajú, žali tie úspechy a tá podpora naozaj prichádza aj zo strany štátu, tak prečo nemať nás tam viac? Mě jste inspirovali a jako já už jsem pomaličku, protože teď ta zima je dlouhá, tak se začínám dívat, že my jsme si tam aspoň něco na ty zimní období, že bychom se tam právě spojili s váma, že bychom to pořešili, protože ano, ta zima je tady dlouhá a ten Dubaj prostě dopřává ten komfort a to všecko, co člověk potřebuje, chce. Vyhriať sa na chvíľočku. Přesně tak. Tak, hej. A zase hovorím, že veľa klientov má tú investíciu takže pre seba a popri tom, keď vlastne netrávi svoj čas v Dubaji, tak to prenajímame a máš z toho určitý ako keby príjem, hej? Takže to je fajn. Ještě my jsme utekli od toho Dubai Gala. Áno. Já jsem viděl nějakou reportáž na Markíze. Naozaj. V nějakém prime timeu a já myslím si, že tam byla ty. A něco se hůšká, že se chystá tento rok další ročník. No, chystá sa.
chystá sa, však už asi tá komunikácia išla von. A ja som, takto, veľa ľudí povedalo, že Maria, vtedy boli novo otvorené tie fontány, hej, za chrbtami sme mali fontány, pred nami sme mali Burj Khalifu a ľudia už hovorili, Maria, už lepšie nedáš. Proste Burj Khalifa, najvyššia budova sveta, ako čo ešte chceš vymyslieť. Ale ty to vieš. Přišla Maria. A ja hovorím, že ale my musíme niečo. Tak. A toto, čo sa vymyslelo, a ja potom aj poviem ľudí, ktorí spolu s nimi na tom spolupracujem, tak to je tak obrovské a tak sa tomu teším, že ja to teraz úplne nepoviem, lebo ja tak verím v to, že keď to vyslovíš a nejakým spôsobom to zakrikneš, tak sa to nemusí splniť, ale je to, že tak presne ako si povedal, že toto už ide úplne že na svetovej úrovni. Toto je niečo, čo si myslím, že sa pozrie ako keby celý svet na nás a veľmi sa tomu teším a proste Češi a Slováci sme toho základom a budeme pri tom, takže hej. Já už se na to těším teda. Ty už něco víš. Já se teda těším už až to bude, protože fakt jako za mě to byl highlight jako roku v rámci networkingu všeho, to spojení těch kombinací emocí, designu, to, jak to bylo dolazené krásně. Ano, já vím, ty si tam ten večer říkala, že nevíš, že si bude další. Hej. Já si to pamatuju. No, to říkala, tak vieš. To nevím teda, jestli bude další. Ale ano, ono to tak je, potom přijde ta sladká tečka až po těch po tej únave zase tie endorfíny Přesně. prídu ti a povie, že a presne, že ja za to som ja veľmi vďačná, že sú tak krásne odozvy. Aj včera tu v Prahe sme boli na jednej takej biznisovej večeri a tiež ako, že to Mária, to gala, veď o tom sa tu v Prahe hovorí a ja hovorím naozaj, že áno a proste začali mi hovoriť, že v akých všetkých komunitách, tak ja som povedala, že tak dobré, bude druhý ročník. No. Naprosto, já jsem vlastně od října, nebo v říjen? Ja si musím tie vaše mesiace inak povedať. Oktober, to bol v oktobri. To bylo, že? Áno. No, tak vlastně od té doby, kde jsem přišel, tak se mě ptali jenom na tohle. Vážně? Jo, každý prostě, jakože wow, ty jsi byl na stage, ty jsi byl tamhle, jaký byl ten Dubaj a tam bylo strašně moc lidí, to bylo v televizi, jo, jakože fakt jako to ty lidi vtáhlo, i když tam nebyli, jo, a fakt mě překvapily ty reakce, jakože lidi fakt jako byli nadšení, že něco takového je a vlastně o tom nevěděli. A říkám, no, to jste asi o tom nemohli vědět, protože to byl vlastně 0. ročník ve finále. Ano. A v podstatě ano, my jsme to promovali, řešilo se, ale každý si myslel, že to je, a tím, že to je pod Burj Khalifou, že to vlastně není jako úplně klasický networking, což jako zase chápu. Ano. Ale ono je to fakt, je to výjimečný večer, výjimečný den, kde člověk v podstatě jako může poznat lidi, kteří mu můžou ve finále i změnit život. Určitě. Beru to i za sebe. Já jsem tam poznal další lidi a ano, přesně v máji zase letím znova, už vím, že tam na podzim budu zase znova, jo, takže to je přesně ono, jo, že děkuju za tu příležitost a to je vlastně něco, co bychom si mohli i odnést z toho, že každý ten projekt, který člověk tvoří, tak může mít úplně jiný vliv na ten život jako těch lidí okolo i toho samotného majitele. Jo. Áno, ale to bol ten zámer, to bol presne ten zámer proste spojiť tých ľudí a dostať ich do takej príjemnej atmosféry, presne tak, ako si hovoril, že bol to príjemný večer a naozaj aj tie diskusie, aj tá komunikácia vás hostí bola taká veľmi, ako keby som povedala, že príjemná a otvorená. A tak ako aj ty hovoríš, že ten biznis sa vtedy najlepšie robí. Keď proste sa človek na nič nehrá, keď je otvorený a keď je tam tá autenticita toho človeka. Přesně, vtedy sa to kreuje a vtedy to vzniká, vtedy to rastie a sa to posúva. Ano, s tím úplně souhlasím. A v podstatě tam se ještě zahájil se teda Slovak Business Council, ano. který v podstatě jako začíná. Možná řekni pár slov i o tomhle projektu, že my jsme to jenom něco malinko nakousli, že jsi to vlastně jako pomáhala, nebo Sme zakladajúcim členom, áno. Vy, Česká republika, už máte 10 rokov, myslím, že už viac ako 10 rokov. Ja myslím, že jo. No, takže vy ste už dlho... Hlásím se za Ček, stranu.
A však boli ste Už súčasťou pravoplatným aj vy. členem. Áno, gratulujem. takže my sme proste cítili tú potrebu presne takýto priestor priniesť aj Slovákom a slovenským podnikateľom a vlastne celé tento ako keby council je pod Dubai Chamber, čiže tam ako keby ten networking a to chceme aj poňať na budúci rok, vie byť aj naprieč všetkými business councilmi, hej, či už Briti, Srbi, Poliaci, Nemci a tak ďalej. My sme ináč teraz boli na basketbalovom zápase, kde nás srbský business council pozval. Okay. Takže ten networking naozaj tam funguje a zase som spoznala jednu dámu, s ktorou zase už ideme niečo vymyslieť. Ty jsi takovej nezmar, ale no. já jenom to jako říkám to hezky, protože mě vlastně, já to říkám celou dobu, mě imponuje, když žena si jde za svým, fakt jako, že dokážeš počas toho, co máš rodinu, manžela, budovat jako tolik značek, firem, úspěšné projekty, jo, takže to jenom, myslím to hezky. Ja ďakujem veľmi pekne, ale ešte raz, bez toho môjho manžela, bez tej opory by to nebolo. Naozaj, to je úžasný chlap. Hovorím, 25 rokov a stále ako keby s úsmevom si ideme tým životom, za čo som veľmi vďačná a možno, že aj toto je tá vibrácia, ktorú máme aj v biznise, aj celkovo, že tá vďačnosť a možno to je to, prečo nás ten život tak ďalej ako keby posúva a plus tie deti, ako fakt máme úžasné deti. Hej, tá vďačnosť sa možno, že aj presne tak, že zobrazuje potom v tom, že som nezastaviteľná a keď máš to zázemie doma a všetko je v poriadku, deti sú zdravé, proste tie vzťahy tam fungujú, tak máš tú silu potom rozbiehať niečo nové a máš tú silu ako keby na ten adrenalín skúšať a proste riskovať, ani nie riskovať, ale proste kreovať niečo nové v tom pracovnom živote. Naprosto souhlasím. No. A já mi ještě napadla jedna věc, já to držím v hlavě, Dubai Gala, já se vrátím. Úplně skok zpátky. Dobre. Ale hop. Vlastně Marta Palešová tam předávala ocenění a teďkom připomeň mi prosím firmu a lasery. Martička dávala Kvantu. Slovákom. A pojďme říct, že vlastně jako tam se už něco vědělo. Tam tarada. A tam tarada. A už to je oficiálne. Ano, a Kvant vlastně jako zajišťuje osvětlení Burj Khalify. Ano, vlastně teraz aj na nový rok. Úplně wow, slovenská značka, firma v podstatě dělá takové nádhery, jo. To je... Ako klobúk dole, naozaj aj teraz, keď ste mali možnosť a pozerali ste, podľa mňa tá Burj Khalifa bola dosť prezdielávaná, tie lasery. Teď to bylo šílené, krásne. Tak to sme robili my Slováci. Tak, ale myslím, že má aj Čechov nejakých v týme. Ale nie, naozaj, akože to je až neuveriteľné, že slovenská firma a klobúk dole, naozaj aj Peťovi, aj celému jeho týmu, že proste túto zákazku majú, dostali a že nám takto budú osvetľovať Dubaj. No, úžasné, tak ja som jenom tak chtěl, že vlastně já jsem na to úplně, ne že držel jsem to v hlavě, ano. Ale chtěl jsem si to tam nechat a pak už jsme skočili někam jinam, ale že v podstatě i takové lidi tam člověk dokáže poznat, super příjemné lidi, jo, kteří v podstatě dělají takové světové věci. A ano, zase pojďme si říct, je to Česko, Slovensko, tak. Jsme malé země, ale umíme dělat vlastně jako krásné světové věci. Áno, že... ale tak nezostaňme na Slovensku, poďme povedať, kto nám aj pripravil tie krásne ocenenia. Lasvit. Proste prenádherné a to boli vlastne v tvare, veď Royal Atlantis ty poznáš, Penthouse, kde Beyoncé spala a kde bola aj naša Dara Rollins, prosím pekne, nie len Beyoncé, tak vlastne tá vstupná hala, keď vstupuješ, tak také tie kamene bronzové a strieborné, ktoré lemujú ten vstup, tak presne v tom zhotovení a v tom dizajne nám spravili ocenenia na večer, čiže a oni naozaj robia už úžasné, ultra luxusné nehnuteľnosti, ako aj hotelové priestory, takže aj taky česká vlastně firma. Česká firma a dělá krásně světové, nebo dělá nám světové jméno, krásné projekty, takže no bylo tam toho víc. Škoda, ďalším. Předával jsem ocenění vlastně Škodě. No. A to tak jako člověk řekne, OK, a vlastně Škodovka tam je krátce. A už vlastně jako má tu tendenci toho vstupu, krásný čísla, všecko. Už otvorili druhú showroom. Úžasné. No. To je...
A idú do druhých prostě... emirátov, takže sa rozrastajú, že nezostali iba v Dubaji, ale naozaj sa rozrastajú a s Hankou, však ho poznáme, takže hej, my sme v kontakte a naozaj, že idú tú svoju trajektóriu a to je veľmi super. úspešne. A přesně, jo, že jeden večer ti dokáže fakt změnit život. Tak. A teď, když jsme u těch večerů, ty jsi teď nedávno měla na Money and Wealth v Bratislavě tu možnost se setkat se samotným Steven Forbesem. S pánom Forbesom, a řekni nám, jaký to bylo, protože mě mrzelo, že jsem ten termín, to byl víkend, myslím. To Nějak víkend. to tam bylo. Áno. Nějak to bylo, že v podstatě Ano, já jsem chtěl strašně přijet, ale vím, že to bylo nějak o víkendu a nemohl jsem a mrzelo mě to potom zpětně, protože vypadalo to na úžasnou akci. Bolo, ja ako klobúk dole Andy Vinson, Kokcem a jeho celému týmu. Ja som ani neverila, že bolo to v GoPass arene, že do takej obrovskej haly vie prísť toľko ľudskosti, vážne, a tak príjemná atmosféra. Ja som si tak myslela, že OK, tak príde pán Forbes, čo je naozaj ako keby osobnosť, že proste padne tam pár slov. Ja som bola teda jednou zo speakeriek, takže my tam teda možno povieme nejaké tie naše skúsenosti alebo nejaký ten náš príbeh a že týmto končí. Ale to, čo Andy vytvoril, akú atmosféru, tam sa skákalo, tam sa plakalo, tam sa smialo, úžasný. Fakt ako ja som bola milo prekvapená a takéto podujatie, sa priznám, ja som v Čechách ani na Slovensku nezažila. Neviem, malo to taký špeciálny spirit, takú špeciálnu energiu a veľmi príjemnú. Naozaj musím povedať, že to bolo. A samozrejme veľká česť, no tak to už ako nezabudnutelný zážitok. A jaký byl pan Forbes teda? Že já jsem Jara potkal, my jsme se pak viděli pár dní. Stihli jsme taky prohodit spolu 3 věty. Jara Slavíka, myslím, teda jenom ať dám kontext lidem. A v podstatě říkal, jako, že úžasné tohle, ale pak už musel jít vystupovat, takže zkus mi říct, jakože, jaký byl a tím, že on vlastně ještě jí píše, tak je to jako úplně wow. Z neho ako z človeka naozaj veľmi rozhladený, veľa s ním sa dalo diskutovať na rôzne témy. Ja som bola ako milo prekvapená. On naozaj, s ním sa dalo ísť do histórie Slovenska, Česka. Proste niektoré momenty z našej histórie úplne predniesol ako najväčší odborník. Ako to som bola veľmi prekvapená. Plus celý ten ako keby ten biznisový pohľad, hej, na to, ako firmy fungujú, ako fungujú štáty, ako funguje ako keby ako keby riadenie, hej, či už regiónov alebo štáty ako také. V tomto má neskutočný prehľad, ale tá druhá strana, ktorá mňa pri ňom nejakým spôsobom príjemne prekvapila, bola zase len tá ľudskosť. Tak pokorný človek, tak prajný, usmievavý, to už len ten zážitok byť vedľa neho a prehodiť si s ním, ja neviem, 2-3 vety zanechali na tebe dojem. A nie preto, určite aj preto, čo ti povedal, ale ako sa k tebe správal. Ako prejavil záujem o teba, o tvoju krajinu, ako prejavil záujem o teba ako o človeka a akým spôsobom ako keby ti prejavil tú pozornosť. To bolo fascinujúce. A naozaj, že veľký gentleman, taká tá charizma cítím to tam, úcta, všecko, pokora, gentlemanství. Tak. No. A to už je len zážitok. Ja som nemala teda veľa priestoru, však predsa len to bol kolos, ale toto bolo veľmi príjemné. Aj to povedal, že z Dubaja, vieš, proste tak, že naozaj veľmi ťa niektoré veci až prekvapili. Hej? Že se zajímal. Tak. Ono se to moc dneska neděje, víš. To je ten problém, víš, jakože někdo vidí nějaký úspěch, přesně, naskroluje, lajkuje a řekne, jo, to je ta Maria, jo, ona dělá tohle. Hej. Ale vlastně se nezajímají. Ti lidi nechtějí vědět, že máš
nevím, další věci, další projekty, rodinu, Ako sa máš? tvoji story, přesně, jo, jako, že jsi vlastně ze Slovenska a už se nezajímají třeba ani o tu krajinu, v tom zahraničí já to vidím. Dneska v té moderní době vlastně se nezajímá. A to je přesně ono, to je ta stará škola. Tak. To se mi... Dnes ide človek tak skôr po povrchu, po nejakých zážitkoch, takých akože rýchlejších, hej, obratových. Áno, a toto bolo cítiť a bolo to veľmi príjemné. Muselo to být úžasné a věřím, že ještě potkáš další velmi inspirující lidi. A já ještě jednu věc nakousnu, protože taky jsem si teď říkal, ty jsi nominovaná, vlastně dneska večer jdeš na... Dneska večer idem jdeš. na A akce se jmenuje Women... Changing the World Award. Ano, takže prestižní ocenění pro ženy, které mění svět. A já když jsem tě tam viděl, já říkám, to je wow, to je vesmír, protože paní, která to celý má tu licenci pod sebou, tak to je moje bývalá klientka, paní Kamila Paličková. Ano. A vlastně taky úplně úžasný člověk, tvrdě pracující, úplně skvělá ženská. A říkám si, jak tohle jako funguje, víš, jakože s tebou známe se chvilku, jo, nebo přes rok, něco, jo, s Kamilou vlastně jsem spolupracoval, to už bude třeba 10 let. Wow, ok. Nebo 8 možná, abych nekecal, jo, ale že fakt jakože, a teď se zase to spojilo a já tě tam vidím, říkám, tyjo, to není možný a teď ještě jdeme spolu na podcast, na tohle, jo, a říkám wow a já říkám, a to je přesně kategorie, kam bych tě zaradil, jo, že inspirující žena, jo, vlastně přesně, to je přesně ono, jo, že ja som ako nesmierne vďačná, ako úplne s veľkou pokorou, ja tam idem dnes večer, ja hovorím, pre mňa to finále je už výhra, toto mne úplne ako nie, že stačí, ale naozaj, že podstá, tak a zase sa teším na mnoho úspešných žien, ktoré tam prídu zo Slovenska až Česka, takže ja sa teším na dnešný večer. Áno, ženy, ktoré menia svet, ale ja vám poviem, ženy, a veľakrát som sedela na zemi, keď som otvárala tie Subwaye a nedošiel ten tovar z tej Ameriky. A som si povedala, prečo nerobím od 9. do 5. deti vyzdvihnem a nemusím sa o nič starať. Veľakrát sme si tým prechádzali, veľa žien, ale presne toto sú momenty, kedy si povieš, že tak niekto si to všimol, niekto proste vidí možno tú ťažkú prácu, ale nie len ako prácu fyzickú, ale aj tú emočnú. Predsa len ako, povedzme si, my ženy... Áno, je to komplikovanejšie než u nás u chlapov. Tak my prinášame na svet tie deti a tie hormóny sú v inom leveli a v inom rozpoložení počas teda toho, tej prípravy príchodu toho najkrajšieho, čo môžeme tomuto svetu dať. Áno. Takže a keď popri tom teda rozbiehate biznisy, tak ono trošku sa to tým emóciám nevyhne. A ještě mezi tím děláte vlastně zbydlení domov a další věci okolo. Varíte, staráte se, když to řeknu, staráte se o nás. I protože ano, je to tak to prostě funguje. Hej, ale my to radi robíme, akože toto je to, čo my ako ženy milujeme robiť, ako tie emócie, ja som nikdy neprichádzala ako keby do stavu nejakých depresí alebo hnevu alebo proste že takých ťažkých emócií. Vždycky to skôr bola taká ako keby taký nádych a výdych a proste, že prečo som si to zase vymyslela, ale to, ako ja sa veľmi rýchlo otrasem a druhé ráno vstaneš a už sa tešíš, už si hungry po nových zážitkoch, po nových projektoch, takže to sú len také chvíľkové, ako keby, čo by som povedala, momenty. Plně úžasné, protože jako za mě je to skvělé a jsem rád, že pokud si to jakákoliv žena poslechne, vezme si inspiraci z toho, že může si rozjet svůj další biznis nebo nějaký projekt, tak za mě si myslím, že tohle bylo něco, co bych si přál a vidím to i pořád a možná bych vzkázal třeba nám chlapům, že podporujte ty ženy kolem sebe, protože oni fakt dokážou velké věci. A vidím to nejenom třeba u svojí maminky, jo, ale taky podnikáme spolu, ale to, co dokázala předtím vybudovat všechno, to vlastně jakoby
proto já říkám, mě to imponuje, protože je to skvělý, že máš tolik dalších věcí okolo a do toho ještě děláš tyhle věci a buduješ biznisy, brandy, spoustu dalších projektů, světových projektů, takže je to a to je to neuvěřitelné. najviac, čo nám môžete dať, páni. To je to najviac. My nič iné nepotrebujeme, len ten záujem a tú podporu. Naozaj. Lásku a podporu. Tak, nám stačí veľmi málo. My sme veľmi skromné. A já ti děkuju a dámy a pánové, vy se můžete už brzy těšit na další inspirativní díl ohledně brandu, marketingu a budování firem.